Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aday ta, naikarga kami ng tirigalok iti ikubag. Awan ba't siguro tinalipatak? Sa dino ti papanam, may bakit? Sa dino ti pangipanam kadagita regalaw? Ay nawaw, nalipatak mo nga imbaga ken ka kailakay. Ada Christmas party mi ita. Christmas party? Wen, sana balita di talaang mat Jim. Sapay Christmas party mimit iji office ita. Asino iti mga sikaso kadagiti ubing? Ay awan pagparikutam lakay, takinasaritak ni nanang may papan iti dayta. Saan amabalin asa anak amapan iti Christmas party mi? Ngamin, dakkel ti indonate ko a cash. Baita ka di ti regalaw ko ni Noy May, bakit? Juan Pedro lakay, apay kaday. Ay, magustuhan na nga taday ta regalom ken Juana. Ay nawaw, anya kumaga po adi na magustuhan lakay. Kat mahilig mat day siya nga agbistida. Ay, uwan mo't kidi ha. Ay sika nga Pedro lakay, saan ka mapan? Sana nakababain mait no mapanak. Manulang matindunar mo akas. Sana balay, yalaan kan tulangan ti kanam no adda mabate. Day tati di mararamidain. Ang mga nusikan tumanan ti pag-iistoryaan dagiti marites dita. Wow! Adamat awit mo regalo, Marinoy ni. Ay nawaw, siya pwede ko namalan. Ay, wag gayam. Amom, no sino tinakabunot kan ka? Ay, saan pa'y? Amom ka din o sino? Ni Nana Soling. Iso mo tinakita ka nang idisoy ti regalo para kan ka. Anya? Oh, apay ka sa ti reaksyon mo. Kaslo saan ka naragsak? Sigurado asan ko ang magustuhan ti regalo na kanya. Kasanumat na ibaganti kasta, kat di mo pa imat nakita. Ay na, uray saan ko pa'y anakita ang muklatan. Ang mumat nga awan makukwarta na gijay at tao. Ay nawaw, kita man ni Nana Suling Alan. Nagado, tigado nga inkarga na iti plato na. Ay nga, di lagbaba, hindi ta bakit? Napumpun no lang arudan ti plato na. Sapay la pumanaw iti sangwanan ti lamisaan. Ay, pustan ta bakla. Mangyawit pa'y day taabakat iti makan. Mano ayat indunar na. No sa anak nagkamali, sang gasot. Os! 100 only? Wan, isumat lang tinakitak nga inyawat na kini Marisabet. Ay, no sino pa iti basi tindunar na. Isupay, ti awan tibain na mangibus iti sagana. Iyo. Imbagampay. Agistan bayak pa'y lang dito'y tersenam bakla. O sige lang, mare. Awan ti parikot. Ay na wow. O pa ka sa tilangam. Saan mo ta na may drawing? Huway.
Pampanunutig lang no anya nga tatoy regalo ni Nana Suling kanya. Ay nelo katamon an takitaim no anya dayta. Madandanagan nga rod alan. Ang mga nudyak magustuhan. No apay mat ngamin aday jay pay lang abakit ni nakabunot itinagan ko. Oo nga. Kung minamalas ka nga naman. Naimbagpay kan ka bakla, tabak nang tinakabunot kan ka. Siyak ngay. Alam ang di. Lukatamon day ta regalo takitain ta no anya tinaikarga. Sige man langan. Oy! Anya nga dayta? Lupot met! Parang bestida aning. Daytoy lang tin regalo ni Nana Suling kanyak. Kunakun kat. Kumusta nga iti Christmas party yaw bakit? Ay, nakamisuot ka may tanagawid. Sino ko mga iti maragsakan no kastoy lang kael. Apay, anyat kaya't mo asawain? Kita man to in regalo ni Nana Suling nga bestida kanya, oh. Mayat. Sana ya, mahilig kang agbestida. Wan ang saan akastoy a disenyo ti kayat ko. Kita mamat, old fashion. Ay, nawaw. Sika lang arudon ti inregalwan da. Sika pala ti agririmot. Bakit? Uray awan maaw-awat ko a regalo no kastoy lang kael. Bakit? Saan napatag ti gatad ti regalo ang maawat mo? Tinapatag, ket naggapo iti puso ti tao anang regalo ken ka. May Kasjay. pagamti kasta, ta saan as ika tinakaawat iti kastoy a regalo. Kita na pakait. Naragsakak Ket nakaisimaklata. Nga uray awan naawat ko a regalo. Sa di no tinaggapuan ti igadukan Shanghai nakaparabaw iti lamisaan. Bakit? Inyawid ko dayta para ken kalakay. Ato nga min tinabati amakan iti Christmas party mitay. Sigurado ka nga do tinagbatay. Ay nawaw, wan ko nagtumat lakay. Sa maysa, di ka madanagan, ta saan asyak tinangisupot ka nagitamakan. Ni Marisabet lakay. Mawan ti adu asa ingkakit di manganan. Dak kaya't akanan dagita. Inyawid ko nga rod dagita para ken ka. Ay, sigurado nga dumanan ti sao dagiti marites nakakita ken ka. Kas kinunak itayan. Di ka madanagan ta saan asyak tinagisupot ka dagita. Inted ni Marisabet dayta kanyak lakay. Nangagkuti sarita nyo kani kumaring Agnes itay bakit? Anya kumay tanong ng ngag mo? Oy, sana nasayat pag chismismisan nyo ni Nana Suling. Sana bali ata pudno matindanon ko kani Mari Agnes. Pudno man wano saan anasayat ti kastangar aramidan nyo. Kasano nga no dumanon ka ni Nana Suling? Oh, di apan to ti pagturungan na. Ay nawaw kael. Nasakit tinakam ko kani Nana Suling. Iso ano mabalin, di nakpakibibiyangan. Awan ti amok no kastalaan, noy may. Apay nga minaya pakibibiyangam amin nga aramidag si kakael. Gaputa sana may parbeng ti kastangar aramidam. Di ta ka man laangan. Awan pa'y sir-sirbim mata kasarsarita. Anya, dyan nang ko asayang gusang may papankan kasulay. Sayang gusang. Ag dinamag dito barangay tayaw, ti inaramid mo di Christmas party yaw. Adaw, ti kargam amakan iti platom, kat basit ka no mating contribute mo. Kan saan lada ita. Kasla naggapu ka no iti ukay ti bestida nga in regalom kaninoy may.
Ay, asino tinakadamagam iti dayta, Pedro lakay? Iso tinanggag ko pagsasaritaan dagay ti babakay. Hindi limabasak iti tirsina ni bakla. Ay, nawaw. No makapagsauma na kitatattao. Kunak ngamin adi kan makinayon wano matindar iti Christmas party dagiti kaaruba. Kasano ko maasaan? Kat sinubraan damat istorya lakay. Wala pagadalam dayta. Intun maminsan. Saan ka na mapmapan iti Christmas party dagita amarites? Oy, anya ti katangem, nanasuling. Siya agumatang alan. Adalang kayat ko sa lungsuden ken ka. Oh, ano yan? Nadamag ko kahit asyak ka ti pagsasaritaan nyo dito'y tersena mitay. Saan nga aglibak? Diretsuan kan? Yes, puno kasi kati pagsasaritaan mi. Ngamin, adutikinan mo di Christmas party. Kaya't manulang mo ti inted mo akas. Saan la dayta? Nagado pa ti inyawid mo nga ikadukan Shanghai. Ay, nawaw. Tapno ibagak. Ni Marisabel tinangisupot iti inyawid ko amakaan. Amuyo na ita. Di yung kumamat subsubraan wano kurkurangan ti istoryayaw. Ken, wan gayam. Saan? Ano gusto ni Marie Noemi ti regalo mo abistida? Aglablabas kayaw alan. Ay nay, bagbagak latipod no. Tapno amom na nasuling. Kito awan ti bagayo, pumanaw kayon. Syo, di kay agi skandalo dito'y tersena. Oh, anya ti aramidem dito'y balay na nasuling? Imbayak. Takayat ko nga aglinawag ka, Noyme. Aglinawag? Amo ka may saka kadagiti ang mga marmaritis kanyak, Noyme. Ah, may papan ka di dayta iti inaramid mo idi Christmas party tayo, nana? Wag, damag ko nga binasyak ti pag-iistoryaan dagiti tattao dito'y barangay tayo. Agpudno ka man kanyak, Noyme. Sika ka di tinaggapuan ti agwarwaras adamag may papan kanyak. Ay nawaw, saan ka di apudno ti agwarwaras adamag, nana? Diyan regalo yung kanya kabistida. Kasladaan, nana. Kan old fashion, iso asaan ko may suot. Salanga dayta. Nangyawid kayo pa'y itimakan idi Christmas party tayo. Naa, iso nga inton maminsan. Di yun piliton ti maki-Christmas party no awan budget yun, nana. Ay, pobre kami nga main. Ngamutap no ibagakan ka. 350 pesos ti pinanggatang ko iti bestida nga inregalokan ka. Kantap no ibagakan ka. Ni Marisabel tinangtad iti inyawid ko amakan. Hay, awanan ti ado asao. Urayan dak dito irwar, taala ag ti basura nga inregalo yo kanyak. Oh, adto yun ti bestida yun, nana suling. Awatan nyo, kat iawid yun, tasaan ko mausar dayta. Ay, kanya nga ron nga, iti kayat mo arigalo, wano disenyo, taso kataklatan. Kitaan nyo ajay kap-kap na kanana. Oh, anya tayo mapaspasamak dito, Noy, may bakit? Ay, di ka man makibiyang si Kakael. Ne, nanasuling. Ay, okay aklang Kael. Di nakpakadanagan barok. Basol kumatlaag no apay akas na titrato ti asawam kanyak. Ah, Oh, nangag mo ka diti imbagana, Kael? Ha? Oh, anya tararamidam dito'y tersenak, Marie Noemi. Umayak pa'y man maki-standby bakla. Ay na wow. Apa, anya tinapasamak. Ay na, maasarak iti day tiyan na nasuling. Nukas ta? Napaninanasuling iti balayo.
Wan, katkas iti sigod, imay manan nagdrama ijabalay. Ay, makapasuron. Ay na, una yan. Inton sumaruno atawan, saan tayon nga inayon dagiti pobre kan babakat iti Christmas party tayo. Pero wisyo lang dagita. Ay, ano fa? Dagiti lang babak nang tinayon tayon, tapno sigurado. Ay, Wan jak kayat ti ma-stress manan inton sumaruno atawan. Hindi pa'y kalman, asaan ka anang-nangan bakit? Ada parikot mau. Ay, jak maawatan wapay akas jay dagiti tattao kada tayo a pobre lakay. Ay, bayamon tayo jay bakit? Inton baro atawan, saan tan amay nayon, kadagita babak nang. Agselebrar tayo latan dito'y balay, bakit? Wan nga raw lakay. Ay, nagatag maon. Te regalo nga itad mo kaninoy, may. Wan, jay latan sagsasangaribo ti ginatang ko tapno awanan ti ado asa lakay. Anya, day. Kit sa dino nga iti pangalamon iti igatang iti bagas. Sana bali lakay. Makitang danak madan inton umaya Sabado. Tapno ada igatang ta iti bagas. Si kamo ti masabat ko diti dala, Nana Suling. Sa dino ti papanan nyo? Ay, mapanak makitang dan dita kabangibang a barangay kael. Ay, nawaw. Iti kasta nga edad jo. Kabailan nyo kadipay iti makitang dan? Ay, anusak tano sana ka makitang dan. Awan ti igatang mi iti kanan may. Kasta ka din, ha? Wain barok. No apay nga mi nagimatang kay pala tinginginan a regalo para kaninoy may. Inggatang nyo lakuman, iti kanan nyo. Si kakit di ba't okay lang kanya kael. Sa may sa rumbang akas jay lang ti aramidag tapno ang sardeng batan ti asawam. Kanayon nak ngamin apabainan kat. Ala, Nana. Inton makapitak. Ikang kay to iti igatang nyo iti bagas, Nana. Ay, sadaan kael. Kababain matkan ka. Awan, tirong mga pagbainan nyo, Nana. Taas sino ti agsisinakit? No saan ada tayo nga kakabaranggayan? Ay, kitaaman lakay no may bagay kanyak ti bestida ngayon regalo ni Nana Suling. Oy, di ka di makonsensya iti inaramid mo ka ni Nana Suling, bakit? Ay, nawaw. Anyat kayat mo asawan kael? Nasabat ko ni Nana Suling. Mapan ka no makitang dan iti kabangibang a barangay. Kat, anya ko maita. Gapo iti day ta abistida. Awanan ti igatang da iti kananda. Apay asyak man ti pabasulam. Wen tadya kwarta ko mga igatang da iti bagas. Inggatang na iti bestida nga irregalo na ken ka. Anya? Gumatangak man iti 10 kilon ti bagas, 2 kilo ti asukar, kan 2 kilo a mantika, kan 5 lata sardinas bakla. ay na wow. Ano? Itad ko kada Nana Suling. Ala, apay nga ikam da di abakat? Makonsensya ka dagiti naramidak kan ko na. Us! Ay na wow. Anya nga, iti pakakonsensya, Basta, itad mo kitin tikat gatang tapno makapanaw akon. Oh, ato'y tibayat ko. Alang ron, isaganak, tigat gatangam. Magtugaw ka pa, Noy May. Ay, agyaman ak Nana Suling.
Ay, anya tigagaram, noy may. Ay, imayak tapno itad ko to'y bagas para kada kayo na nasuling. Ay, nawaw. Bagas ko nam, noy may. Ay, wala na. Kahit kumatlang agkid daw iti pamakawan para kadagiti dakas anar aramidak kada kayo. Ha? Sapay ko mata mapakawan nak, nana. Ay, day tala ang gayam, noy may. No kasta, napakawan na ko na nasuling? Wawan, napakawan ka, noy may. Ay, ang yaman ako na yan na nasuling. Awan na yaman na. Inton umay abaro atawan, umay kayo ijabalay, tada isaganam ya pagsasangwan tayo. Ay, pasensya ka na. Awan mat maited ko contribution, noy may. Ay, sana na masapol nga da contribution yun, nana. Umay kayo ka ni Tata Pedro, Ay, sige, balasan ka. Umay kamin taw. Ay, nawaw! Nasaya at mat ta inaklon mo ti kamalim, noy me. Kanayon mo kumaalaglagipan nga oray no basit laang tinaidunar ti pada tayo a tao, kan simple laang ti regalo a kabaalan na nga itad, saan nga umno a rason day tatapnuguraan tayo ida. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.